Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Hadirin kejing ab kami linti ke bala bun snam khadu khadwai ke snong Lumumba kalayo ya la jong ke yeng school kata ke Lumumba Government Lower Primary School Upper Shillong ya ke building batmai ke bala tei ha ke jinglut ke bala laipu pralak tingka la pli ha sngi ke ba ar ke shpotre kula lingkot arajar arfulai ya ke ni ke building la pentrei lingba ke scheme jong ke Education Department laban kedo ba hakini ke lai snam bo la yo pentrei kam na ke samoi ko mu MLA namar ke jingwan shop jong ke khlam covid khat khandai uba hamlet son doling MLA barim jong ke Milliam constituency lo punyo hadu lai klur prapulai lak tingka na ke sarkar jala na ke benta ke puli puthi hapo ke constituency la pli ke ni ke ying school do kongsan uba hamlet son doling ha ke jingadan lang jong uba P Marwen engineer in charge from Education Department kum usumbut kongsan kumju uba Everest Thankyu rangba snong uba Arju Dakhar Secretary snong President ke School Managing Committee ba B Dakhar ibadai rui principal kinoi kai school ki kmi ki pa lemagi khana school jong ni ke school ki ba pinphu pinpiang bat pin shongkun dagi jingrai bat ki jingshat jongki Daka jingmen ni ke sobaya pi hakum kami tasmi ya school jongi minta pilawan pi minyai bertoya pi Syafram tu nyentur syafram Jingdi jingduk kanam tablot yangi Jingdum basakan kenalud baro Hapo kani kasnam Kani kasbul kanyay long kasaki Kerteng jompi junam Daga jingmen ngipya sobhaya pi Bandan ringkat badni Long mi long pagi bait jongi ni aku playa pi kini mapi ki bantershan yangi lenter malakas ni syapram tu ngintur syapram jingdi jingduk kanam tablot yangi jingdum basakan penalud baro apo kani kasnong Kani kaskul kanyay long kasaki Kerteng jompi junam Maku mengisok po ba nakabenta ko pinyo at enrollment na benta class 1 kamungidon kam bendan ki pre-primary kata nursery pat KG tengindan syo kajaka hakaba inyo ya kini enrollment sa class 1 darangindan ki nursery pat KG da kajing rai ba hapo kajing alam jong iran ba asnom na so buram shisha iki ilong shisha urang ba akajing mut jing kapat bat akajing ijingai nakabanta kajing muntoy jong asnom ka bajing chimit ngilai rai ba ngin sedang no ya ka session Arpoi na kapan tak enrollment jom di nursery bat KG apo yang snom katakan ijing stang what tak mensip ke basong kia aku akan tempati yang ni maka dari lembah juga kini kena hikai ni ya ke dedication ke jongki ya ke jing sung kia ke jongki nak ketulak ke jongki la sponsor iway na kinahikay mga birang asnong yung sponsor sa iway kinahikay nakabanta nursery bat KG kublay sibon tong yung kajing turut yung siyem ka joki kublay yung karku yung kayem ka siyem ka joki bat pagkasur epi nang iyo kani kajing laya ka joki ka ay men siyem yung i bagi tur sa kamat
abang i ya kata sincerity ke jompi pimdai kinong snong jogan ni kasnong handre kamen sem ke jing ke jompi nak mentak ini kena jogi than jongi perlong yang ikirang ba bangin sim ya kene jing pak le isong thu korang ka bakya ngimdan ni eru handre infrastructure nak benta ini nursery bat kiji la ya balang mga bat irang ba snong la kidai ijing tentang baro bat kawan bat sakaba kumdo bat bangin yo jaga-jaga akan bangin sedang bat jadi kini kena duduk kelas 1 atau kelas 5 nama lagi duduk ya kena ke sekolah kuma fi ma government mentah dah ke enrollment kambian kan hapi pun perhak penuh kan agi noi kai nama kini noi kai dalam train kamu kan happen transfer na ikishawai but isngongo shisha akan dikapor bo play galak lenti akaba iba hamlet sandoleng ibalong ro MLA jongi ilong ro minister akan MDA government but rangkat sugi extreme member jaga snong but inai kai iyo apa ni kendu i akawe step ipen sngowi ke jinge akamat jongi but hang tu di commitment ba nanya keren but education department but nan penolong ba ginwanra PI tak jaga building construction sanction nalaktip mga kani kapakum kesnong ihwa sisya kan tempal bagi dengkam sisya kiramba ibam macukren tak aktien andre ban iru tak akam bat hai por iba lengkap tam ipentip sengi yang ba kakam kan sedang no kalau pensting sisa yang hidup kirang ba namar ba ngidon ka target akaba academic sessions kajong usnam araja arulai ngin hapan pleno aka school ka batmai nakadaw ba kini ki school ka julong bros kata ila don kam na ikani ka jaka apa fitri kuat apa film sincere ka kam ublay umji eno but kani kade ke abon jia apa option ka thaw jongi but ya kani ka jaka PE ingat kamen buri bon ki ong ba kadang dispute andre ngan ong PE kani ka jaka macam kesnong haka ba kesnong tamdan gila lenti mensua mendevelop ya ka hari ini ayo pan sungu abang iyo ekonomi hikmat gila mendevelop komni sir ingai scam bagi nangla menteri idang pun bagikan infrastruktur naga bentakan di sekolah but ingai scam ba ini apa yang terhilang do agi di kisnem ke benangwan naga bentakan bagi penggil ke di sekolah margi gua apa ke di sekolah kanlong ke center of excellence akaba ngin muling kon gi barik kejungi nado ke benangret mahabangi i ya ke dedication ke jom gini gini kai ke aiman sim yang iru akaba inya cuma pakai kesam bagi kendo kalau bagi yang free ya kena ke lebih government LP school apa kesam ke jogi instrumen sebenarnya bagi saudara balen ba kan kesam pemerintah pada yang free yang di school ingin scam pa mari sedek ke por long school kilo punya juga school lala antolong yang di school nomor relevan free baru pergi pada kepon lewat mana kaji kerja ya ketika building school ke school ke bagian nam dan pun segi box macam itu koi dia kepon iba morai mentah habis kai ya berjalan cukup ranking box segi kalau bantu apa kata kadai bersih but
kau ini pas semua. But continue yang beri keputi. Klub infrastruktur dari klub yang school kalong kawain. Pendikai kamu, pendidik kamu, di kelas school. Lada kayeng school kebiang, lada education kebiang. Watang hamaliam jungiru mai I dalam jong khmat. Awak sedih hamaliam lu, orang paham. Tangshul Islam, tangshul air. Ilham naish tu no, ikna marba kebiang school. Di sukuan pada ketika surga berbentuk pojok jokor sama. Inilah bansna itu ba aspa tam teli kiyeng school, government LP school. Agak first years, pada agak second years. Ini kiyeng school iskan. Kenai kecuman tua di school. Baru kajian so scam dan kalian kecok nengkai ibalah pun dapat ai kajian sistem ibalah kota cok stage juga pekerja rumah hari strong kecil berapa bagi bahaya ciri yang sekolah bawa natrai baru yang lemah kumpulan kedai sekolah kami yang ni ngaruh yang jangan lemah kumpulan kedai sekolah kami yang ni yang cepat berkat dan suara kalau kumpulan mentah pada kalah tu. Kawai ke bagi keputusan pribadi, stop. Ayo pada kecuali ke paglomba. Idan tak dia asyikul binominam, ibnur manusia dia kerai. Idan ngam sno, bangga kum evidence ibnur manusia dia kerai. Ladang game day ibnur manusia kerai, game numi kiri sekolah ni. To tempo ni, long pa bersama. Ladang nur manusia kerai, ini kamu berjalan. Kita sudah. Darbar Shillong kapan Pak Everest seperti Pak Arju sebenarnya baik tentang itu Pak sebenarnya ada sekolah. Wah, ngerai dia pada dia kedua. Ia orang kerja kebiang tam kisah yang sulam ni. Tidak lagi cuma lakukan orang nalista berjuang miskin pasal yang sekolah. Maksudnya baik ketika building kebala mang kedua kebala sapulah. Temanlah khotna kedua live diulang. Lalak pasal yang kumni kumbang kalau But kawai bapak nong bi, yang kai nama ka professional ni kerja mangi ke school hang ni, tempo lang bat di toilet, tempo lang po estimate masnai ke toilet, tapi yang school bed lamang dia ni. Dengan itu ini, tang mata kerja ski, kesesna no yang ke toilet hang dia po dia. Ketika kami nak ke school, yenrai kesesna no yang ke toilet hang dia. But baru kemudian nampak umma di school ru gelaikan bagasnong berkesurat syak kesnong ke syak kita kasih bisa jaga apa dalam kerja dalam profesion jom dijam ba kan dan kai umru hangi po insno toilet kan dan ko kan dan ngimpian kan pala kerja kam jom kita school ya kita kesudang kam kan long takor kombat school bila berkom play school ni dan ya kasih dikli Sispa hidup salmot dikena dikul jadi senang. Kalau ke kerap. Sispa hidup salmot bersiap. Ketika kameram jongi, mengi bagi perbuatan ni. Kameram jongi ban pet, ban ai ki ke hatam dan hatam yang dia kecuali yang ni. Tapi setiap kalau kami lima lebih mantap kalau kami lima. Nomor bagi 4 dia skim menilai yang fencing bar. Rai belum malah keselit yang juga sispa ski. Di piso tu kajungan kam ya kerja school dalam bola. Haban kier si parfait kakenro unterai ka kasar bukut balak berpeluang pelang. Nangta ketika bentak pasloru ketika bentak kebenin kamari ber pada extend yang dari premier besar. Pasai kami ka staff room dia kami ka library bationg. Kajungan kam jam school undura. Menu pemain gini. Mana pasal tu gini. Belum sudah dulu. Kerana siapa? Standar tu kerana mentah, tak kesana. Gila mereka sanction pahal. Nanti ke fencing, ke kuro, baru dia kerja yang school. Ya bangga setiap lepas kerja kerjaan tu pienga. Iyo itu juga jom kerja school. Nunggu menung i kumbang i mga juga jom kerja school. Ipai ba juga ni juga mentah school. Ke election harga kapra. Kali balong kali usai kiwi konstitusi. Hybrid election kap bisa kami ka kriteria dekadai ka cik iya kam antri. Na job election plan ka bisa tanda ka cik job ba.
berhabangan lah jom dan juga jom pak. Jadi kamram juga bantrai ke kam. Nani hui pi, kebun bak kam, kebun bak steam, la trai buat menjadi borok kami. Ngejawab kan kau bisa. Ibri kebun kan juga, kebun kan di sosial media kau jawab ham, boleh komta. Bak kita bak yang luar, kita bak terang, mentah kebun kisah beli. Tak semua paham tak beli, kaya sekolah lain. Kita studio ngelarang yang susah. Jadi tidak pernah umba di nakrong syawak kelak hampiang nama lagi terakhir kam nak kacung baru dan cik iklit dan pay untuk kebiang roy kapas juga sedang tahu juga konsumsi di Raboy namun tak kapuli keputihan itu ipi nasi pemain itu ipi but he lo sisang di pasal sarong bukan cuma pi ulah bertanya juga ni. Dalam penyok kembang, like umur berapa lagi masnai di sekolah hapro kawin hybrid juga berlaku. Penang lau satu lembaga umnaka jodoh boleh belum. Like umur berapa lagi, la penyok sama masnai yang di sekolah kisah. Hybrid mencoba posnya, enggak. Lain tu video terkait terlaisnem, asnem bakam. Laisnem, laikur berapa banyak ya orang besar senai yang sekolah je begini. Kenapa pilih untuk pensos kan? Apa ya untuk pandang sekolah je? Kerana sekolah bangun kasar merah. Kerana mulang sekolah, kerana ayat telok bangun dengan kai arlak sapojar pandasnya. Kerana pure sekolah, arlak sapojar kerana sekolah telok. Marlo ko bos ko no ba andi ikna school labon kena kai di rumah prano kai ke bi sa ke so prano kai ai bre ki kol ko pra di school ke nom lo ya beneram ke nom biu yo beneram nam ta ketika William Mawan Gowen William LP school yo banai man ka berai asal besar jarak situ ini kai ang ta lo student ke school magraba ka banai spos ko jar man ka berai bak irap siu yang kata kali kecil kecil cuma banpet ada harap sampai jumpa yang jauh ke pribadi posisi juga berokui. Dan sekarang bagi kita percaya diberi juga. Ini yo asibur dikena nanti kesong ketahan jangan berokui konsumsi dikena kebenaran besar besar dikena keluar dikenai nanti kaya nasib kesong bagi konsumsi berokui. Bagi community bagi ke school kapag idon pa kata kajung kajonga yang ke school berpa tiba bon flikai di negeri bertibet but la belalon well qualified but la train par ko mereka yang ke school lempa ke di school jangan lupa ba kono school ini bon ba iklor na bertension ag yengsem ag song tau baka jabus ni propoi nang yang jonga kumbang ke ka ko but he was school ngani na ka ko pos but video siya bidon gini kido gini song kumang ya song bor ban baju ini song bani karena namda jinge jong ke school baju to song happy propoi di kanam chu ko bor tatani kiti bakhdiat sa singai ko be video record ban aro ka jing ku ke bak yang bakane to blin school bale on be meta kaski launch sa ka building ka banai ka jiman to nam di khon jungi bis ko hamie bat punjuru nam ta ka chupjo biang jong pro ring kai be kai bo